Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo a Mildred. Dear Cassie, sagbay man ti amin kata idanon ko man tinabara akablaw ko kada kay nga agserserbi di Tanemars Studio. Kasdamiten akablawak kasinyong dagiti padak nga dumdumgeg ken agbibuyay di dati nga live streaming yung iti Facebook nang runa ka dagiti naayat nga sponsors yo. Ilinged daklatan itinagan a Mildred. Naasawaan kanada kakaisuna nga anak a babae. Simple laeng ti panagbiag mi ken ni asyong nga asawa kasinyong agipaspasada isuna iti jeep dito lugar mi. Idinto nga siya agmula ken agilako kadagiti na dumaduma nga nateng dito'y Benguet province. Agbasbasa pay laeng ti kakaisuna nga anak mi nga ni Luella. Atan isuna iti grade 6. Palubos ni Apo grade 7 nanton. Awan met tinakana nga parikot mi nga agasawa panggep iti panang padakkel mi ken panang paadal mi iti anak mi. Nakakaisuna met. Makapangan kami met iti usto iti maysa nga aldaw. Adamet sang kabasit nga maurnong mi. Awan met tinakaidamdamagan ti asawak nga nagbabae ko ma, wenno na trouble ko ma, nakigulgulo. Tanasingpet met ti asawak man nakikadwa, ken amok nga napudno ti panagayat na kanyak. Saludsuden siguro kasinyong, wenno saludsuden siguro ti viewers, anya nga ro ti parikot. Dati ket simple laeng dati nga parikot ko ti asawak kasinyong. Angim na baybayan, aging nga itaket di makel dayta nga parikot. Noan niya dayta nga parikot nga kahit kung nga iburay kan babalakadan kada kayo, kastoy man nga irugik ti amin. Laglugan kayon, lalawa pa ay. Apay nga. Agsagad-sad kay man, nagpapakasoy kayo. Kakadwa. Di mi kayat manong. Ato na diyo kayat ko man. Agsagad-sad kay dito, itabdo makalugan mo, dagiti lumugan pa dito yung jeep nga. Pakasoy kayo, ading ko. Kinaapin nga, agap-apot kayo. Talaga nga di kayo masidag. Di mi kayat manong. Kaapin nga diyo kayat ko ba? Basta manong. Sa baliti, angot na kita. Ay, adiya. Ay, miss, ito'y kasangon. Ay, sige kuya. Basta. Ala ba, ano ba? Mabitlahin kuya. Papanam miss. Inaklangin sa likod kuya. Di mo kaya dito'y sango. Saan kuya? Inaklangin sa likod. May nagbabawing aglugan dito'y sango. Dati babae nga nalapsa. Alaw may kayo. Punuan. Di pa'y napunaw. Punuan tayo. Ang tatumarayan. Agpaigid kayo nga. Agsagad-sad kayo nga minin natin. Madimi kayat kuya. Di kitilaingin maudi nga lumugan. Ti agtungaw tita. Ay, aniya. Unay madag ito yan. Kanayong malakas to yan. Kanayo na kasto di mapasamak. Iso nga saan nga mapapno dati jeep ko. Tunggal agpasadaak. Apay nga ta. Nabayagan nga awan ti mabay kanyak dito'y sagaw. Iso kumapay ta mapasadaak. Unay da ito yan. Agmamalasakmay nga agpasadaan. Mano nga aldawan na kastoy, ti iap-apuntim kanyak asyong. Ay,
Saan nga kas ide, hindi ka pigsa ti panagpasada iti jeep, bakit Mildred? Aniya? Kat, adumit lang ti pasahero sa makikita. Adumit lang ti jeep nga makita nga map-map no. Ape ako nam nga kanayon nga di map-map no ta jeep mo tunggal pasada ka. Deta nga ron ti problema. Jak ba nang no apay? Di dakit di kaya ti sumagad sede nga na. Di na kaya agtugaw iti asidig ka. Ay day takot ibagbagak kingkan. Ay anya lakit din ay asyaw. Maapektaran pa yung pagsapulam gapo ka dayta. Anya nga dayta kung kuram. Kadayta saan mo nga panagdigdigos kaya apagdigos ak pelak. Nalamiis mo ti tsempaw. Sanak mo't kaglingling ay. Uray pa nabangsit ka lata Inanglit ka pa yan. Di ka maangot na bagbagay. Ay, di dakman pakasikuran. Kiting ka nga agdigos Agdigos ak mag. Kasano nga agdigos ka? Duwa nga tako laeng no agbuyat ka. Istown. Ket apekat nakalamlabi ay malami naggarawd. Kundi agidadang ka itinapudot adanaw. Ay supay na tagasol. Di dakman nga pakasikuran. Apay. Awam mo timati nga angot ka. No si ka saan mo nga maangot siguraw ta na irwam ta agong maon. Ang imda kami nga makaangot, ure la agsaksakit ti agong main. Ay tila adamot ti magbagam Mildred. Dasar mo man kiden ti kanandayaw ta kakalang lang tayo nga mangan. Kaya ba niluwela nga anak tan? Umuna kalatan. Anya? Umuna kalatan ta sakam to lamangan nga aginain to numalpas ka. Kat ape nga di kay gumiddan kanya kamangan. Di mi nga rod mairusaw nga kadwada ka nga mangan. Anya? Wala ta. Maperdi mo tiganas may amangan. Numangangot da ka. Ay na. Ingka man kiti agdigos nga men. Agdigos nga? Anya ko maturasan. No nalamis ti bigat, nalamlamis manita na. Unay kan aya asyaw. No kasta. Makaamu ka. Naumaakpayan nga namang nga mangibagbagaking ka nga agdigos ka. Ay na, makauma ka nga talaga, asyaw. Nay, nakasukat ka din, Luwela, anak. Saan pa'y tatang? Ibagam no nakasukat kan. Mangang kantaon. Tasak, sa anak nga mamigatan. Agkapeak lang sa akto mapanagpasadan. Ape ka di tatang. Ay kita gumidang kanto kanya ko. Tapno saan ka nga ay supay tapletem. Pagluganak tatang, ijejip yung? Wain. Saanin tatang? Kaduwak namin digiti classmate ko nga taga dito ayan tayo. Makigiddanak kadakwada tatang. Ay iso nga raw. Makigiddang kakadakwadan. Taglugang ka itijip ko. Tsak kayo tatang. Ape ka di mo kayat kuma. Isupay na tapagpletem balasang ka. Nakababay nga kadigadi gagayim ko tatang. Anya ko mat ibain mo. Anyat kababayin ko ma. Ibain mo nga da jeep tayo. Saan tatang? Ibain mo ka din nga jeep ni driver lang ti tatang mo. Saan nga day tatang? Kanya garot ti kabain mo. Kiti bagada nga. Bagadan tumanin nga nabangsit ti tatang ko. Paglalo no maangot da ka tatang. Agiya. Uwan tatang. Api nga minya kasat ti payod yu tatang. Saan mo't nga kasat payod ti daduma? Adya ko mati-mati nga payod ko. Ti tatang. Manong aldawin nga dahi talata ti bado yo. Ti suksukatan. Api nga sukatak saan mo't anuruget. Saan kumot analingitan? Isupay tanayon nga mainayon nga labadi nanang mo. Unay ni tatang. Iso nga jacket ni makigidang king katatang. Inkay pa agdigos sa tatang. No kayat yung nga makigiddanak king ka. Agdigos kay nga muna tatang. Tapno no makigiddanak king ka. Kaya naglugan kami nga agka-classmate iti jeep yo. Haniya. Agsyat talata, pare. Sige, pare. Agsyat talata.
Bas daawak. Anyat pakas daawa pare. Dati-dati ado ti kasangsangot nga uminom pare. Ha? Isupay Kit ita duduwata matlaing ngayon. Jakba na mo kadakwada. Nagado ti pambarda no awisik ida. Panugda ka daw. Saan ka na palubusan dagiti asawa da. Busy-busy da. Jakba na mo kadagi dyan. Kit na siyak mo't agilibre. Kit na imas mo't ti pulutan nga lutuan ni bakit ko nga Mildred. Saan ka de? Ay, wala pare. Iso nga ron nga kayat ko ti makininom dito. Tanay, talaga nga isaganaan na ta ni Maray. Hindi natin paluto yung pulutan yon. Ay, agiyamanak, Mildred, bakay. Naimas na angot na palaing kit na kayong imas. Makaangot ka lang ayala kay. Ay, kito na. Nabanglo dati lutaw. Kingure ka. Nabanglo ti asawa ka. Talaga nga nabanglo ngamin kit kadigdigos ko laeng. Ha? Nagdigos ka manan, nagdigos ka lang, tibigatan. Ha? Apay kaputa nagdigos sa kitibigat? Saan ako nagdigos iti malem? Ay, saan ko man Manay tamaminsanan. Ure pa kiti saan ko man, no saan kamot nga naglingay, saan kamot nga narugitan. Tila adda ka, di ka lang mabaing. Imbagkit din ta ni pareng Ador, nakapsot ti panagangot na. Iso nga magitam, di da kan kahit nga kainuman, dagiti dumang nga kakainuman iti. Ha? At yung amot nga bagbagam. Kadagpay sumat. Di amin parang Ador? Nakapsot ti panagangot mo, saan ka di? Medyo, maring Mildred. Tapi ka di. Di mo ka di maangot? Takasangsangom? Di mo ka di maangot ni Asyong? Saan, mate? Nakapsot nga talaga at panagangot ko, maring Mildred. O, kitam? Makitam itan, Asyong? Isulaingen tinabati nga kasangsangom nga uminom, ta isulaingen ti makaibtor. Ta saan nakamot unay nga maangot? Ngem dagiti daduma, di dakan kabailan nga kasango nga uminom, gapot kinakaro ta kinaanglit mo. Aniya, tila adda ka ikamalay jayan. Tila adda man nga lablabidemaon, Mildred. Ito man nanusak man. Ay, sumango ka man kanyak, Mildred, bakit? Bakit sumango ken ka? Ha? Ape nga di mo kaya? Alam na kit ni mailiwak unay king kan. Saan nag-arakupin? Ape mo't nga di mo kaya? Nabanugak, napanak nagsursur nga nagilako ka nagitinat nating. Anya, di ka di mailiw kanyak. Nabayagin day di na udi nga naglin na ilo ta, Mildred. Ito naman minsan laang yan. Nabanugak. Maturog tan. Ha? Akit arakupin kalatan saan nag-arakupin? Masigurana. Kumamano nagdigos ka. Ay, day taman ti pagkamon. Makaamu ka. Maturog ka kamalaing ngayon. No di mo kayat, di saan? Alangan mo't pilitin na kamatu agdigos di kasi nga oras. Diyak to pa'y matay tilambing. Maturog ka laing nga no di mo kayat. Babait laing. Sino nga taday ito iya? Ay, si Kagaya Mare. Ay, wen pare? Ada ka din ni Maring Mildred? Ay, ada. Ay, sobre ka. Ay, saanin pare? Ha? Angin, di mo't masapul mo? Ni kumarim nga Mildred. Wen pare? Angin, uray ka ta dito ruwaren. Ay, nalawa mo dito unag ti balay, may. Agtugaw ka dito inalok na nga supame. Saan latan? Ape nga adayo ka. Do asigang ka, adayuan nak. Kwa, ginape nga apot ka iti agung mau, maring Gina. Kwa,
Nasakit kami ka agong ko, paring asyong. Hanya. Sige, inaklat aguren, di sirok ti, ijay sirok ti kayo. Tapambarak nga, buy-buyain dagiti bulan ni Maring at Mildred. Sige, pare. Pakibagalatakin Maring nga daan titoy. Ay, unay mo dayta. Nasakit ka not agong na. Ang kasla na lang ibagbag ka nga matitiangot ka. Idinto nga nagbuyatak mo't itay. Ay, Mildred, bakit? Dan Maring Gina. Masapol na ka, ingkadyay, adadjay, ururayan na ka. Ay, sige lang ay. Unay da ito yan. Kadigdigos mo manayin. Nakabangbang luka man yung bakit. Talaga among gayam nga bumanglo ti tao no makadigos. Ha? Pengor ka di mo maaraming tagdigos. Nagdigos ak mait? Ay na, awan pa'y 30 seconds mo di taunig ti banyo, asyong. Mo kalauna yen. Namindwa na mitlo ka na nagbuyat. Nagtolya ka adagusen. Ay uray inalkoholak mait ti kilikilait. Iso nga awan mat ti amok ka mading angot na. Ay naaya. Salbag ka nga talaga nga lalaki. Aginom tamanin, pareng ador. Wala pare. Aglalukat na naimas na ti intasar ni bakat mo apulutan. Agin pare. Daman sa lutsudeking ka. Anya day kay pare. Kumusta kayo mo't kinimare? Anya? Kumusta kayo kiti asawa pare? Ay kit okay kami pare. Magtikayat ko sawan. Kanayon ka di kay pailaan ngaglinlin na ilo. Itirabi Ay kit na pare. Aglalo agad no kadigdigos ni bakit ka kan kadigdigos ka. Ay kit manso Ha? Agdigdigos ka tirabi ko na. Ay kitwin no saan aglabarak laeng. Ken ni bakit ko tinagagat ngagdigaws. Iso nga nakabang banglo kanayaw. Iso nga magargari mo tiriktak. Iso nga rod nga kahit ko nga makainumak. Tanapapautak no nakainumak. Pare nga siyaw. Ha? Kitimbag ka ba pare nga dor? Anya? Kutapay da kayo kinimare. Di mo ko naen pare. Nga di kay aglilin na ilon. Idinto nga kanayon mat nga makadigaws. Ti malam ni Mareng Mildred. Dahil tangarot ti pagsidaawak pare. Nabayagin dahi di na ude nga naglin na ilo kami. Kaapay nga ta. Dahil tangarot ti jak amo. Dahil tati kayat ko atakwatain. Di nakpay kayat ka arakupan Lalo nga di nakayat nga agkan. Ken madlaw ko. No makaturog ako iti abay na. Panagrik na kit umakar ije salas wano ije silid ni Luwela nga anak may. Tano makariiga kiti bigat. Awanain. Anya? Wain madlaw ko. Diyak lang amin mapuutan kahit. Nga umakar ti pagidaan na. Ay, amangan mo to sikat problema pare. Anya? Amangan mo no mabangsitan ni Bakit Maun. Iso nga di nakakayat nga arakupan. Di nakakayat nga agkan. Ha? May saka mo, pare nga daw. Sikabot kaya ang barok. Ay, wun tatang. Adda ka din ni nanang tatang. Ay, adda, subrik ka. Anya ka diti masapul mo kaninanang mo. Kwa, tatang. Dala ko naskin nga pagsarita may. Guray ka nga raw, tayabak ni tatang mo. Ay, nanang mo kunak ko Ay, siyang bakit? At ati anak mo, nga ni Asyong. Anya dahi ta nagbangsit ape kasla. Danatay nga bao dito'y bakit? Awam mo't itay. Ha? Nay, nagbangsit. Kitaan tumambakit. Katay, nakapsot ti matakaw. Kasla at danatay nga bao. Ala, sumurik ka nga rod, barak. Ay,
Agyaman nagtatang. Anusam lang kat addan sana tayo nga bao dito'y balay. Anya, awan mo ti maagot kaw. Anya nga awan no nagpigsa. Nay, kimaraw. Nagkaro mo ti angot na ni talimabas kay ti sangwanak baraw. Anya, si kansamot ti mga angot kaw. Imit tatang, ibagbagay, tila bagbagang mo tatang. Ang uting ka man ngagpaisaw baraw. Ay, si ka nga agpaisaw. Anya, unay maday ka nga angot maun asyong baraw. Nagkaraw, kasla latay abaaw. Anya ti parikot yung agasawa aya. Taiyuman mo pa'y kanyak day ta baraw. Digi nga Rod Mildred nanang. Dakay ti masansan nga agkuyaw nga mapanaglako iti natang. Kat, awag ka diti madlaw yo iti asawak. Anya ko mati madlaw ka? Nagbalin nga minin nga naatap kanyak ni Mildred. Baka lain nga damakit-kita yaw nga sa bali nga lalaki nga. Anya, baka adda lalaki na nanang. Ila adda nga ipapabasol mo kini Mildred lakaw. Dinto nga kanayon mo't nga dakamlat ati agkat kadwa. Kasano kat dinakpeket nga rakupanay? Dinakpeket nga agkan? Dinakpeket ka ida? Nagkaida kami man dinakpeket asangwan? Ay naaya, ibagak king kati makagabo, anak ka no apay akas tati asawam. Naangot na ka ni tatang mau. Imbag kanyak, awanin ti panagangot ka. Anya? No kasla natay abao ka no tapay udmaw. Amangan mait baraw no di na kan kayat nga kaida, di na kayat ka arakupon na ka. Gapo ka dahi ta ang litmaw. Pa, ninanang awan mo ti maangot ka. Anya nga ang lit nga bagbagayo. Kat ni tatang mo tinang ibagat isot na pigsat panagangot na. Anya. Amangan mo't barog no dahi tatrason. No apay nga di nakakayat nga arakupon ta asawam. Agdigos ka nga mina. Agpapada kayo. Kasta ti bagbagayo at agdigdigos sa kamot nanang. Bakit agdigos ka nga nasaya at abaraw? Agisiso ka, agludlud ka. Radradam, natakili-kileng. Kanayo nakmat nga agal alkohol. Ikakmat ti alkohol ti kilik-kilik nanang. Aniya? Ay na. No kumala makaangot ak baraw masungbatak dayta. Angem ni tatang munti nang ibaga. Nagpigsa ka no taang litmaw. Asyang baraw. Aniya. Ay na, Diyos ko, aya, daytang tatang mo. Diya ko na mo, teramitik, Luwela, anak. Win nga rod, nanang. Nakabangbangsit. Nakababain pa kadigit karuba, pagchichismisan da tayon. Kasano? Adaywan da pa isunan, kaputa. Nagbangsit, ipayod na, nanang. Mabainak pa kadigit ka eskwilaak. Uy-uyawen dakpay. Amangan ka nun, pati syakit, adaang lit na. Ay, Diyos ko ay, kituri mo't siya kanak ko. Ado mo't timang mangig kun kadagiti karuba ngay bagbagada may papankin ni tatang mo. Tsak man na mo kinkwana. Takaslaawan lakin kwa na, kaslaawan ti anyaman na, nga ibabain na tibukod na nga pamilyang gapo kaday tanga, nga galad na. No aping nga kasadot na ti agdigos. Aping nga kabuting na ti lamiis ti danom. Isupay nanang. Nagganas to pa itagdigos, makapabang arik na, aglalo no napudo ti tiyempo. Isupay anak ko. Anya nga tatiramidin ta. Day tangarot ti jak amo nanang. Di mo't lang kami nagtudon. Anya? Di mo't lang kami nagtudon ko na. Taada kami na panunot ko nga strategy anak ko. Ano agtudo ko ma? Baka agdi gusto ni tatang mo. No laki dita maipakat ko dati plan-plan wag nga aramiden. Ay na, Diyos ko. Agtudol ako man.
agtutudon. Isupay anak ko. Dati ko na yung nga plan-plan ninyo, nanang, aramidin nyo, tapos mapagdigos yun ni tatang. Itayo ka din aramidin. Uwan anak ko, iuray ko lang ang sumangpit ni tatang mo. Sakon to aramidin, ipakat ko dati plan-plan mo. Tabaring agdigos mo't laing ni tatang mo. Ay, sige mga rod, nanang. Tabaring bumanglumat yan ni tatang. Tapno sandak to nga uyawin, dagiti classmates ko, nanang. Alag sapay anak ko, sapay la kuma. Apay ganda ka dito. Nay, awang ba't payong mo, Mildred, bakit? Sinabat ka nga talaga, lakay. Tay ka pala urayan. Nay, apay urayan nak. Nay, babasa ka, aglinog ka. Ay, may ka man dito'y tulungan, nakman. Ay, papananta. Inta dita ni. Dita sangot ti paraangan. Anya. Mapukpukaw dito wedding ring ko. Ay, tas makita awan. Anya. Ay, napalurday dyan ka sing-sing. Isupay Isun katulungan na, aguray ka na. Saan nakaguyudan na? Aguray ka, awang payong da. Mabasa. May kadituhin Bebe, ang daytan uri mabasatan. Agdigos tanto lang tadamdaman. Agdigos tanto nga duhan. Tinasisita, masapulan tati sing-sing ko. Kat nabalurday dyan asyong. Uri ka naglabis. Nabasa akon. Nabasa akon awanan. Ay, bebe, amon yan tangay ta nabasakan. Ituloy-tuloy tan. Tulungan na kidin nga mangsapol di sing-sing kon. Tagdigos tanto nga duhan. Alan, sapulan tan lakay. Ay, aniyamot na ito yan. Nay. Naimit na ito yan, perme nga. Nakabasbasata mo tan, bakit? Saan na balin lakay? Adata mo diti unig ti balayan. Ay, Diyos ko, naglamiis. Dahil mantuwalya nga raw, tagpil agsukata kaon. Ay, madamdama ka agsukat Adya, awan nakabasbasa ako na malamlami na kaon. Inta pala agbanlaw di panyumot agdigos ta, agsabay-tan, taradradak man tabagin. Ha? Ay, nakalablami ayos. Ay na, ituloy-tuloy mo yan tangay nabasbasata mo tan. Ituloy talatan sa jay banyo. Ay, sige ka raw. Saan mo unay Ay, naskin nga maradradak na ito likod mo. Ay na, nagatikab na. Anya nga tikab kay bagbagamay. Nagpaiso. Kita baring bumanglo ka matilakay. Paspasan ta Kahit na malami na kaon. Uri ta nagidadangak itinapudot nga danom. Nagidadanak tinadanom nga. Inayong ko, inlaok ko di tenti pagdigos ta. Mas daawag man. Dagos mo nga danay sa gara nga napudot nga danom. Tatay siguro agkalintudwan ta. Nakita siguro Luella nagidadang ti danom. Nga ta. Uwan lakay. Alay nga itong nagidadwa nga imam. Ta isiswak di kita kilikilim. Ay na. Diyos ko aya. Baring bumanglumot laing ang alakay. Napanglumot ti pa nagkurak. Pinaskin pa lang mo nga isiswam. Naskin tapos saan nga nabangsid na ito Ay. Kahit nung makadigosak. Arako pinakto ka din. Katuan dahil mo laururayit king kalakay. No saan ko pa nga inaramid na ito Baka di ka pa mapilit nga ang digos. Ay, no saan ka pa nga natudtuduhan. Baka di mo pa kayat di mabanlawan. Nay. Abi pati dita silang ko. Katuan Ay na, dita ti pag anaan talaga ti mo rin.
Ayan. Unay mo tayo ta. Amot tayo, sakon. Ay saan? Siya. Baka sinsinan ti panagisisom. Baka di mo ludluden nga na saya tabagim. Siyaklatan. Paspasa makit malami na kung bakit. Permenay. Kumtira kung bakit. Paspasam. Saan ka uning anak uti Tapno na alistok ng maisiswan ti bagim. Uminom ka pala ti kape. Pagpapudot mo. Masapol kong agpaiso data. Tipnay, permiti lamin kaon. Dinigos daktumot nga main. Talaga lang nga agdigos ka Nabayagan nga di ka nagdigos ti usto. No agdigos ka man, agbuyat kalat mamitlo, nalpasen. Sambutaan yan kasaan. Maangot kumitket. Amok ti angot ti nakadigos ti usto kin saan. Hindi lada. Hindi mo ka madlaw. Saan ka pa kayat nga kasango idi nga no maturog ta. Di na ka pa kayat nga kalanglang nga mga ti anak ta. Angim ita. Awanan ti madi nga payud mo. Nakaalaksamot tin sakit kauga po ka dati panangdigos mo kanyak, Mildred. Saan nga? Naikawa ka lang Naikawa ka lang, tadi ka mat naruam nga agdigdigos. Ruamang naman ti bagim makapasadot nga rod, aglalukit na malaminak. Ay nalakay ko, pagsaya atam mat na dahito ibagbagak king ka. Di mo ka di kayat? Natunggal makadigos ka. Uray anya ti aramidin ta. Uray arakupen nak iti kayat mo. Uray kasano ka bayag? Aniya? Kit uray man kiti agka-agkan nakakanayon basta nakadigos ka matakanayon. Mildred, agpaiso ka diti pagbagam. Winlakay. Tay tati rason no apay nga di ka kayat nga agkan. Di ka kayat nga arakupen. Tadi mo mat kayat agdigos. Di kayat mo sawan no agdigosak. Mabaling ko aramidan ti kayat ko kika. Kituin Api ko mga saan? Agasawa tamit. No kayat mo aglin na ilo ta, agdigos ka nga umuna. Aniya, kasla da requirement pa ilaang sakbay nga makapaglin na ilo ta. Kituin No kung mga minta saan ka nga sadot nga agdigos. Uraan niya nga oras, basta nabanglo ka lakay, kayat kulat ta. Di kayat mo sawan, saan ka agkid-kid no awising ka? Depende mo't Numalpas ko lagi di trabaho, no awal lagi di nasisitang aramidek. Uwen talaga. Uwen lakay. Basta makadigos ka, makapaglin na ilo tamay. Naggana saan? Alamang nga raw, umay ka nga ron dito Ay, katuan siyak pa'y din mga rakop ken kalakay. Gaputa na bang luka. Gaputa siyak tinang digos ken ka. Gaputa siyak tinang ludlod iti bagim. Siyak pa'y din mga gik ken kalakay. Gaputa amok ka nakatutbrush ka. Ta siyak pa'y mismo't ng toothbrush ken kalakay. Kasi kahit una yan, nagmayatin, nagganasay, rinabawan nakpayan na tinugawan. Mildred, Mildred, lakay. Na yan, saan ko na marik na tilami ace bakit? Saan ako na malamain? Uray lamo-lamo tangaduan, gaputa nagbara ti bagim. Eket no kanayon kang agdigos. O di adda ka makastoy ta, lakay. Alawan bakit? Alawan. Amok itanti arabitik bakit? Tapno kanayon ta makapaglin na ilo akastoy. Unayin shoot, netan. Naishoot kon bakit? Ad-adan nga jak marik na tilameng. Gaputa nagbara ti kaunggam. Na yan, nabayagan dahi tinaudi bakit?
Nagganas gayam. Nay, agladon na bayag saan ko na naramanan. Oh, na, yeah. Ay, agiddantan balasanggaw. Tatang, agiddan ka rumwar. Agiddantan, tapos saan ka nagplepleten, makilugang kan kanyakaon. Ay, ne, ape angutan na anak ka. Ay, sige nga ron, tatang. Ure taawan ng tinabangsit nga payud mo. Ha? Ay, nagloko ka. Agdigdigo sa kaon, tapto amaw. Saanan nga kas iday, nga buyat-buyat laeng anak ka. Ay, nukas ta, tatang. Awan di ang lityon? Ha? Awanan balasang ka. Ay, sige nga ron, tatang. Bak nga ron di classmates ko ta makilugan da iti jeep tayo. Ay, wen, awan di problema, anak ka. Ay, sige, tatang. Tapno maangod da kayo. Nga nabanglo kayo, tapno no isardengtan di manguy-uyaw kanya. Ha? Ay, way. Uri ta kanayo ng agdigdigos ti tatang mo. Nabanglon ti tatang mo, anak ka. Saan da kanton ngayon uyawen dagiti padam nga upeng? Yay! Nabanglo ni tatang ko! Yay! Ay, bakit? Amok nga nalpas mo ang telinabaam. Ni, apay nga kadigdigos mo? Lakay? Ay, katuna. Unang nagdigos ka itay bigatin. Inton kumamanin malim ati panagdigos mo. Saan nga gabuta? Nakasangpit ka dito bala, agdigos ka adagos? Adda nga rod planok bakit? Anya? Adda kahit ko ang mapasamak. Nalpas mo ang telinabaam sang ka de. Nakaisalapay kan, Mildred. When? Apay ka di? Asyong, lakay? May ka dito ma. Apay? May ka dito. Dimit ko nam. Nga dahito ti requirement. Sakbay nga makapagnaig ka. Agdi ko saklaeng. Kat maaramid ko, di kahit ko aramidin ka. Saan ka de, Mildred? Ha? Agluto agpa. Ay, may kapela dito. Kadigdigos ko na. Ay, gari ka. May kan. Itay pala nga marikrik. Uy, di ka napilpil yung di oras mo. May kan. Tatat ni. Oh, yeah. Aguri kakit ni. Aglingling itak naglabag. Among, di nasisita. Siyak nakadigusak. Uri ta saan kamot nga nabangsit. Uwi nangin masikuran. Ay, saan? Umay ka dito. Agkang kamambakit. Ay, asyong. Ay, tayo narakop na. May kan bakit? May kan. Tagling na ilo tama ng bakit. Oh my God. Apin, napanan nga tani asyong. Anya pala ti oras. Kita nga niti cellphone ko. Alas 3 ti parbangon. Saan magnakas ti na oras ti ibabangon na. Napanan na nga tanaya. Baka napan nga ta imisbo. Diyos ko. Makaturog akpay. Ay. Oh, nagapuam, asyong. Kas bakitang bakit? Ha? Api nga. Kadigdigos ko laang. Anya? Alas 3 ti parbangon na pang ka nagdigos? Diyak karod makaturog ay ditay nakapuutak alas 2 pasado. Ay kit, mariknak badlatan. Nga, umingar ba kahit? Agit, napanag nagdigusin at riingin kanto kumaangam, siririing ka gaya main. Anya tikan mo kasawen? Kat amumlatan na. Dahito iti requirements sa angkade. Aniya? Oh, maya ko bakit? Oh, mayagsagana ka. Pura hindi ka pa nagbulumog. Mayat lata.
Dahito yun ti agas mo, agtumarkan, ken dahito ti danom. Si kantumot ngamin, asyong lakay. Api ngamin ngagdigos ka ti parbangon, mamin ano ka agdigos ti may sa aldaw. Masapol ko nga ron ti agdigos, sagbay nga makapaglin na ilo ta. Una nga, api ngamin nga kanaskin nga, tunggal malagip mo agdigos ka. Abangan no ti mo kayat bakit. Awan tumot kami ti pilpilyam nga oras. Umanay kumamot tama minsan may sa aldawon Uno saan, every other day kas dyan. Bumawi ak lang mo't ati kinapayag na panahon nga di ta naglinda ilo bakit. Kat ita nakaalakat sakit mo. Guri-gur laing da ito. Idadangan nakman kiday, iti danom. Anya? Alam ti danom kat ni? Adamat pela kapem dita. Basta, ilaok ko iti danom nga pagdigos ka. Anya? Api nga digos ka pailain, katli na barang ka itay. Pinunasan naklaang mat itinabasa nga labakara. Kahit ko tagdigaws, kat api nga digos ka. Barain ka kadila unay, ha? Madi ka dito marikriknam? Kahit mo tagdigos tapno mabang-aran ka, kasjay? Saan? Kahit ko tagdigaws, gaputa iso ti requirement ako nam. Aniya? Kahit ko nga rod ba kahit kunada, sex ka no, ti makaagas iti tao. Aniya? Kahit mo kasawin? Wen ba kahit? Kayat ko nga makipaglin na ilukin ka. Uri no aggurigor ka, asyong. Gurigor la day taon. Alam, naagdigos taon. Idadagan na konti danaw, bakit? Tain tamanain. Anya? Asyong lakay. Simabramot tunday nga panagdigdigos mo. No idikit kagurak ti asawak, gapu iti di na panagdigdigos nga nasayaat, wano kanayon, inaldaw. Itamat ten kat problemak maten, tadigos mo't adigosen, tunggal makalagip. Tunggal kayat napagustuhan tirik nana. Tunggal makilailo kanya kat agdigos nga umuna. Kaya't ko kumanga ibagakin kwa na nga, ibabawi ko dati requirement nga imbagak. Nga uri saan nakadigdigos ta kayat naglinailo kami kat okay lang kanya. Ang maama kakasin yung baka mairuam tumanin nga diagdigos. Baka daytan tumatipan pandagan nan nga mabalin kami lata nga agkanaig uri no saan nga nakadigos. Kaya't kumit di takanayon nga agdigos henti asawak angem na sobraan naman. Agpaiso nga saanen nga inanglit ti asawak. Angem no kaanumot ten nga narugyan nan dati nagsublit kinarugsunan narugyan nan dati kanayon mi nga panaglin na ilog at sige mansumot ten. Ket ita masikugak kasin nyo. Di mo pulos ni namnama nga agading pay ni Luwela. Ay, bilibaking ka, asyong. Nagita ka pa'y laing kayang barok. Ay, sakto pa'y ti kunayo tatang. Apay kepoy. Apay, may salang ti kabay lang maputaut. Ay, sana. Ay, biliba ka talagan. Manutawin yun ken ni Mildred. Nasikugang pa'y laing. Ay, asyong ko naman tatang. Imalak ka na kayaw. Ay, agpaisot ako na. Akin, may isa. Awan ti maangot ko nga kaslan natin nga pao nga payud mo baraw. Ay, dahi tapay ti may isa tatang. Kanayo nagngagdi ko sa'in. Aging ga itakasin nyo nga masikugak. Tuloy-tuloy latamot. Dati araramiden ti asawak.
nga tunggal kayat na ti agsibog ket agdigos nga umuna. Ti makadakes kasinyong dandani ako nagpasngay. Dandani meten dumteng ti panawin nga maiparit-ipariten ti doktor nga makinaigak, makikontakak iti asawak. Ket kunapay ti doktor, nasken laeng ma'am nga liklikan nyo pelaing ti makipag-naig iti asawam. Adya, kasano kabayag doktor? Mister, ito no maudi abulan na, kabulanan na, mabalbalin, iwasan nyo. Ken, inton makapas ngay ni misis, at least 3 months, nga awan iti kontak yo. Anya? Di ka, alos 4 abulan daw, nga awan ti mapasabak kada kami, kini bakit ka? Kasta nga talaga, mister. Kasapulan, tapno saan nga maapektaran ni misis mo. Di pa nagsikog na, di pa nagpasngay na, ken syempre, adan to pala sugat na. Anya? Unay mo day tugay. Oh, ada ka di problema lakay? Ay, talaga ka di nga sana mabalin, bakit? Saan? Bilin day tati doktor. Nangig mo met, ada ka mati din bilin na saan ka di? Unay mo day. Di kan sapay nagdigos. Ingkagdigosin Tani, adaman angot mo. Masadutag. Aniya? Masadutag agdigaws. Walang minak. Aniya? Agdigos awamot mapasama. Kaya ure jak agdigdigosin Unay kan, asyong. Day talaunay. Day talaunay ti problema kitan kasin yung kabulanak nang rugi manen nga saan nga agdigos ti asawa. Ket syempre gaputa masikugak ket maditi panagangot ko. Ket no kasta nga madit angot ti asawa ket jak kayda kaida. Bala ka dandakman kasin no anyat aramidek tapno no agsubli ti dati nga asawa ti kinagaget na nga agdigos manen. Nga awan iti mapasamak kada kami. Kasanok nga maalukoy tiriknana nga agdigos nga uray no awan ti mapasamak nga panaglin na ilo. Hay, apo aya. No idi okay kanyak nga uray aglilin na ilo kami lata. At least agdigdigos ti asawa. Ang itata madi kami mabalin naisot bilin ti doktor. 4 abulan nga saan nga mabalin nga aglin na ilo kami nga agasawa. Ti kadi kayat nasawen ket 4 abulan tumet nga di agdigdigos ti asawak manen. Ay, Diyos ko, ayano ka ano nga nagbalbali wen. Ti amok ket tuloy-tuloyen. Tulungan dakman, iwan-wan dakman kasin yung sakbay nga agsubli ti anglit ti asawak. Kaya di yun na akong diagyaman, kadagiti makaited ti balakad kanyak. Da kayo kasin, ada ka di kas kanyak, nga da ang lit ti asawa na. Ada ka di padak, nga saan nga agdigdigos ti asawa na. Ada ka di padak, nga sadot, nga agdigos ti lakay na. Anyat inaramid yo. Thank you met king kakasin, di anos mo nga nangornos ng ibasa ng drama ti pakasalitaak. Nasapay kumagat at damet na ibati na nga adal, liwliwa. Ken pagpayod ni biyag, pagsarmingan ti biyag. Kadagiti padak ka din ngeg ken nagbuya. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Tuyagyaman na pagayam mo, Mildred, iti Benguet Province. Ay, thank you so much, Mildred. Ti pa nang iburay mo kada kami data payod ti asawam. I mean, data pakasaritaan ti parikot mo. Kat sabi ko makaana ito digiti balakad manipod ka digiti viewers tayo tapno no. May sublim ti dati kinagagat ti asawam. Siguro mangiset ka manen ti requirements ko ada nang ibaga ditoy ni Jenna. Ikam manen ti sabali nga requirements. Agat ti doktor agpaiso ti kunana met. Delikado day taken pagsaya atam. Para iti salunat mo ken ti anak yo, ti sikog mo. Kaya ngem saan ba't ngayon baga ti doktor nga saan nga mabalin nga agsibog iti sabali.
I mean, agsibog ti sa bali. Saan nga sa bali babaya, ti kahit kasawan. Saan nga DJ pagruaran ti baby. Yeah? Mabalin siguro agsibog nila kayo mo, iti sa bali nga. Apay, di mo ka di kang kanunta asawa mo. Bakit no kang ka na isupelaan. 4 months pa lang nga ano sa makasjay. Tapno na ti kastakat agsublilat ay tuloy-tuloy latat panagdigos na. Saan nga masadot? Iso ti requirements. Adiya. Ay ulitin man timbaga Mildred bakit? Ti kunak. Yan tangay di kan makasibug kanyak ta ibilin ti doktor dayta. Ay wen, maluksawag ka raw. Iso nga agsasadutak man nga agdigosain. Tapno no magagat ka man nga agdigosan lakay. Anya. No makadigos ka, kanek. Ha? Ay, di ka maawatan ba kayo? Anya nga kanam? Anya ti kanam? Kunak, no makadigos ka, ket agisiso ka, agludlud ka, nasaya at ti panagdigos mo, maangot ko nga nabanglo ka, kanek no ko dayta. Ay, tudumod dayta, kukwa. Ketwin, kanek dayta. No di taman makapag naig. No di nakman mapanakpak. Gabotability doktor dayta. Di na kahit asawan nga saan ko na mabalin nga paragsakan dayta. Ha? Kaya't busawan. Aramidan dagiti mabuybuyat ha. Kituan. No kaya da. Kayak mat siguro. Talang mat mangisubo. Nalakamot lang, saan ka din? Ay, kawuna, aguri ka. Ay, papanam, inak agdigo saan ba kay? Ay, dagos ang imingar ibaga mga kanal. Ay, yak pa'y napadasan di kasta ba kay? Oh, excited ako. Anya nga tatrik na. Naimitan ba kay? Ay, magagatak man nga agdigo saan, no kasta. Oray, inuoras ka agdigo saan. Kaya...